pelang pialong areng kisodun KSA klembang atum pani libarat pen kartopon. Karbi Anglong District Congress Committee tumpen DPC ke asai hemalong perang ke amai ke pha. Ingdeng Tro Goa along National Master Games 2024 ke patu TV pon along Bangner ke Karbi Anglong rat phanong mi ke wan. Kardom pinia bertalong penili sami monjir singar pinon bertang ton pen arjik tha. Lakhain koi rapho nilip MSc constituency ke parlo Chukihala Higher Secondary School adung towar krong pichitok along nilip arat atum chingrum si ke damtang khironia long kache song Karbilo charlia song atum biharaya khaya tum along areng kisodun pen kisung ke pho tuma phanman pen ke do Karbia poho pen archopon. Areng ke sodun Karbilo charlia song asongja potuma men lake President KSA Bukazan District Committee Longbir Singh Tisto Chokihola Branch Vice President Hom Singh Teron Chokihola Branch Member Joshua Ingti Eldrin Tokbi Balipothar Branch Secretary Jirsong Teron Lapen KSA CC Vice President Moniram Teron atun hen La bangtro katuma phan archopon Bangso Karcho Amaya Long Kachetongdun Lake Nilip Head Branch KSA Karbi Anglong Women Justice Forum Bukazan District Committee Nilip Auto Rickshaw Association SGB GB Lapen Rongara Doan Chingrum Dunsi Mesen Pen Karcho Ajamek Patumpo Cisong namlo kironi along anarlo nitum cisong pen nitum tongkari winning circle long semi tum cisong pen nitum maring sampor chewang lo nitum chewang unahut kironi saria lielong por 5 li to por 5 ora chitim 5:30 around 5:30 long nitum agari ng hangon pen nitum ring pasulo tamen nilitum nabangso Ereng so that pen uthot nitung mipun me et pen uthot nitung nilip ihem cebang pen nitung bang bangsu amai barcho mai nitung bang nangit kipon nilip arat nahan semi surupa jerlo ati nitung halabangso nongwi nitung mathate nitung mipun me et lapen nitung hem nang chiliji bang nitung mathate mansami Arna mahirjumi lapen rata hirjumi pen nitum nona por nilip nitum cewang sulong pot nitum rata pasmi churu pajero lapen alang nitum kachesong justice pon kachesong aputang nilitum kat KSA Central Committee pen dat teknolo lasi nilip aratum pada nilitum Karbi Charlie Song Central Committee pen suri akardong pajero not only nilitum PGR VGR so ni isi ke do kan kachesong aputang ladap dipro kalilang non prang itu handbrake pun ceklo kapre isu seputar ini si do kan kachesong yang dolang lasi ini tu Karbi Charlie Song pen nili para tempat mat Tokyo lara tempat itu cini rekantung ba gelapuran lo non prang itu la PGR along insiden aputang so itu Karbi ratu ningi si dopen chesong po no prang tala son ningi si dopen litum chesong po ningi si dopen litum Karbi ang long lip no Karbi ang long jutang ko litum cherai kom je pansi yan pon po kusin ini ripon kado ripon Karbi ang long arat si kaching room je pan Karbi ang long arat si kaching room ning ke hanglo nilitum Karbi lo charlie song ko da kaching room si ning ke hanglo athili tum ke chini lo de unity jong se dolo lo de strength do po la si litum ta kaching room mas ready lo lapen ilitum president lapen kapre president tu tali tum ching vai bomlo la sinone franke Karbi ang long isiveda KSC dopo kusi ninte bomlo tulita Thang ni phain koira player ni Difu Karbi Anglong District Congress Committee tumpen DPC ke asai hemalong pherang ke amai ke pha Alang litum pen perang ke amaya long kapachini pon ke PGR VGR along le along aron repen ke dua tuma phan tharle pon jia long te don dun lapen phelang pia long Karbiari swatum arenga huke sonang atuma phan raf back nanti anparata areng ke pas swatuma phan nep lapsi ingsai paminang jibusi pachini pon schedule area ro si pinangi pune te alang tumta India amunit pinar Indian citizenship amunit bulotante
elong ma elong ka alang ni tumta dulong sida Karbi Anglong arlo 6th schedule area arlo ke dulong kuni je kasi clear nang tumta ni je dalo hal so question ar karju huta reply ki pidun ke komalo reply pidun eli tum HED minister Jugen Mohon alang ni reply pidun lo Debroboto sakya pan alang ni reply ke pidun udahan dak protest kuri le alang ni hal support aputi kuri dunde alang ni thaknu pame dasi ini tum Karbi Anglong arat organization company tum chulini pame lo je ini tum ladak politicalized claim politics one way lapen ke ajat alam le arjulong pustame ajat news le theklong pustame arju pame pajut pame a language buji pame Ohomia pustame buji pame arleng alam pustame buji pame pajut vet kana pile comments bi bulutante dire tum ninga roji lapen ke isi a news long kapak lang do India Today Northeast Times tune opini isi a news long kapak lang do haladak ke a video kali only caption mane Debroboto sakya photo pilo hatak ke talk silo Debroboto sakya bole assembly lo unlawful and unconstitutional pusi kaninje pusi gipo basi nili to asal news channel la tompa nili to defamation case kanil to pinako la penke organization kituan pustame nili to khanjon si politically malign na ka koriji nili to congress a image na ka pahenuji ulason organization le do bulutan te nili to defamation case ke lake nili to bilena lahelo ke son la lahelo Itu topik lake jok ka tokne amoto bilak ko videographic kali. la penke hala Debroboto sakya assembly long parju so a video ta nili to molong do la nali to molong ave kulo te nili to nang share theki ala assembly long bima parju so video ta nili to molong do anke akapre ka video jong si Debroboto sakya jong sarjong si alang ni kunane kaninge doko je unlawful unconstitutional kaninge doko kunante nili to panak ignore nili to coaching mai to Debroboto sakya mithang matan me alang ni clarification people si nili to panak je chaklo Baru ini, itu halah kecil gongrong kalau dan ke halah kili dam dia di iklan yang kam halah balik cuci lagi. Lasi ini tuh parti asong tipikor halah ni excite bilang ko itu kayak abang si normal kok kamu. Lasi ini tuh macam ini lah halah. Je komande political party lah sonto, komande asong lah sonto halah bangkali. Ini tuh already cikoi tu dah logi, cikoi tu tamu logi. Lasi nang tuh confused nang lo. Mangku nang lo lagi, banyak kosong stame. Lapen komane tham do baling si, ada yang cepat hiji, ada yang cepat pungi balik lo. Lasi ini tuh klaim ji ke non ke government ada yang situ. Ini tuh kongres ke government ada. Lapen ini tuh cakong ada. Ini tuh ke acara muncul, kesapul muncul. Bak ini tuh physically tuh nangis kami ini tuh dulu. Sedang ini tuh je tak komane pan instruction biji order biji ini tuh. Lasi non bangke councillors और मतलब गवर्नमेंट टू से प्राप्त जी मादे तुम दा हालांगे माने इचरा बुदिया फाली तुम दा नहीं सरकार हो मांगे नासी दागा मांगे ये तुम असम पार्टी ला जवान नंगलो धरम ला जवान नंगलो ये तुम काउंसिलर सरकार जो तुम प्रॉंग तुलांग प्रॉंग अलांग तुम गवर्नमेंट टू से के थाले दम जी मा लापे हाल दा कोना से अलग तुम की बीजी मा ऑफिस के पास जो जी मा अलग के मा गवर्नमेंट तुम काम लगे Dakin itu 6 schedule area lo, lapen 6 schedule area bangke dak sebinang ni ba biwek ni bo bangke ni tum kongres a hi betam atu ta bo bangke. Kasi bang in Assam sarkar ko India sarkar ko kamu lagi. Ada lah tu illegal sih gitu. Illegal pada illegal lagi. Nang kongres ta ho, ba pine BJP ta ho, ba ko pine nange pine khai ta ho lama lagi. Kasi dili tu emet ko je sponsor liar lo. Kasi Kumendu sih thale cuma ala sini tuh mungkin coba nih, tapi itu ya cerah itu lagi, lan coba belas, sontom happy, jadi tuh makin better, jadi tuh makin saya request gue, dari sontom malam makin buku, je Congress Committee, both Karbi Anglong and West Karbi Anglong, lalu incident on 15 of February, like ini tuh ekdom with the highest language when you condemn, lapen ke 2 nomor bangke Umat mat aswa kam ke klaim,
Karbi also martaman ke theng tu man ke 100% atu han nepsi haski pivek na pu la ning tu putot akoni ye thulu la pen third lama ban ke areng ke so tu phan sarkar hin pen 100% rap se atu han medical treatment ban ke la ning tu hin pen thuni ye thulu thank you Kedam tang ni pioneer captain cricket thom an ingdeng trok National Master Games 2024 mate surihini rang korapli Goa rong supi Bembolim Stadium kibipon along Bokazan LA pen bangner cap nong H palong gunsi Karbiang long arad panong mekibanpi Super Master Games and Sport Federation atumahin pen chipatir pipon si Goa rong supi along kido Bembolin Stadium along athletic pathu kibipon Lason si Ingdeng Trok National Master Games Athletic Goa rong supi Bembolin Stadium along ke pathu ke bipon along Bukazan LA ke parlo Borman thi Sotricho Rinti the Sarihazan pen kado kave bangnar ke patum nong e chepalong Trok Angdeng National Master Games Goa Athletic chepate along bangnar kep nong e chepalong du natuma men lake Sujit Terang 40 plus 10,000 meter race along second, lapen 5,000 walking race along second anong e chepalong tu. Adun thu kleng duning ti 45 plus javelin throw along ke thomanong e chepalong tu. Tahin rong pharpi 30 plus running race 10,000 meters along third lapen discus throw along second anong e chepalong tu. Homsira tok VP 50 plus lake yoga along ke thomanong e chepalong tu. Lily Baby 40 plus 400 meter race along second anong e chepalong du. Lapen Kachi Baby 40 plus walking race 3000 meters along first gold medal 5000 running race along first gold medal lapen rally race 100 meters along second silver medal chepalong du. Mirdona Hansepi 30 plus second running race 10,000 meters 1500 meter race along second, 8000 meter race along second, 100 meters rally race along second anong e chepalong du. Anparata Basa P Ingtipi 30 plus walking race 3000 meters along gold medalist lapen 5000 running race along third anong e chepalong du si Karbiang longara taphan nong mekiwat. Pinya berta bang kelpan sekang ton iglo do methang me korbang thu